Бүгін 29 қыркүйек 2025 жыл. Біз Ластаев Артур деген мырзаға келдік. Айбек, сосын Мерболат Мырзатайұлының келіншегі Гүлшат. Гүлшат негізі хат жазған қабылдауына. Бірақ ол біздің Гүлшаттың жазған хатын осы Центр по правам человека деген прокуратураға жіберіпті. Қабылдаймын деп жауап бермеген. Енді сонда біз соны білейік деп келдік. Неге ол біздің Гүлшаттың жазған хатын прокуратураға жібереді, өзінен жауап келмейді. Бекер жүрген жоқпыз ғой? Значит, нет, президент Тукаев, значит, говорит, есть у вас ЕОТНИШ, пожалуйста, пишите, все вопросы решайте. Мы хотим решить через ЕОТНИШ, мы не хотим никаких проблем. Но дело в том, мы пишем письма, а наши письма пересылают, перенаправляют. Вот написала Гульшат, супруга Мирболата, да, письмо о приеме. Ее письмо переслали в прокуратуру и дальше по всяким инстанциям. Вы же футболите нас. Вот пусть принимает. Вот мы приехали со Алматы. Принимайте.